Ka Meghalaya Joint Action Committee ka bakuntop ya kaseng Association of Meghalaya Traders and Transporters, ka Giant Hills Truck Owners Association, bat ka All Giant Hills Cement Clinker Association, kala persya jor halor gajingtmu ka Sorkar Jalla, banwanra ya galintirel ha East Giant Hills District. Ya kani gajing persya ka Meghalaya Joint Action Committee, kala penpau haba keren bat kilat pathai kubor ha ka arplai tere gerempang. Ka Meghalaya Joint Action Committee kala dawa na ka Sorkar MDA ban pendamno ya kani gajing temu bat berngamru bagalada ka Sorkar kam sngap ya gajing dawa kim ban se ban syem daki weipat kilat ban penbor ya ka Sorkar da ka bapan jing kerchanru na kiseng bhalang. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM Helpline call center. Isu berkubar kini penagi skim ladap, state government jungi kadang ban set up kawi ke lentira hangte hajai hill ke railway station dan ngiling seng ngilaya lum laya ba long meeting li port ban sajor kini ka lentira lemar pele ba ngi persya kini ada subuk dewan lentira sengi ste ngi gibubu gali ngi ba kamai jakpo ba sahayang kesam dekam ban transportation kit ka ba kejing do nong ke bakrau nama lada cubu dewan degarel kerel ke kit bit degi hajar-hajar ton dan ngi gi penjai dikali ngi kit harga tang diakan harga kapasiti jong kali ngi penjai dikata tayar arboson ton da cubu dewan negara kin kini kemar ke badan sengi sete kan kit mat sisen kit lalut tada kit dega keli jongi tingi dang yo kam nang yo kamai dikata gadau ngi persajor tersegawe ro ngi kumpulang ga state jongi ke berit tam na loga state ba don po India tu cubu dewan negara dore se dang wan gi dekha kena ba ki ba wan bhai snong cha ngi sengi state ta kidang kita daw ngi pediang rekum kita gi tetbiro ki ban mo ban kan mar ngi state kumpulang umta ngidang don state ke ba long ba tible kumdon chu ki ba ki kini ki ba bhai chidong lagi we ki chaka ki ban wan chinong jongi kita daw ngi kene gi nei persajor ada korban ka tre jupor ngi liang ka sen ngi ailat ngi jing persabet haduk banda mohaduk banda job sekarang bagi NGO lagi perlu ki baju itre lang ke por tentang giseng halang mo ngin kut kecing kercan ban kercan lang batngi kum gede isu bagi korban gerang bot ban wata sengi sete men joki na po factory ki la dispatch no ke jaka pa ki kwa tela ga don kata kan la ka wan sisa kata ga lentiran tengi hak ban persyatur nomor wat dia mentaro ki kali jongi ki susong kido ki 6 pillars 12 pillars 14 pillars susong ngimyo arban kit ita semen ni clinker namar ki factory la thet kalilut la dalade pan nial itu ma la don piral kamut ka ki kalijong i bar khat ki hak suset ni hak sutina jor namar ka suki ki kalijong maka tinwan kit hagarel kamut ki long shotgun iki ni layak bang hak dinar lo kalijong kemudian kata lada apa menta kim ailat ini di lokal berkit mau kita ke first preference kam ai ni kim ai ni tanti batang hadin di kelijong ki lawan lay kata railway station lawan ka rail po eastern KL kamu ngilak ko kata ko di kenong rimbang
persyak ini ke lentira